Berikutnya, Saudara, Amerika Serikat diambang pintu masuk dalam pusaran perang Iran dan Israel. Bukannya mendamaikan, Amerika justru memperuncing keadaan dengan mengancam Iran agar menyerah. Sekutu utama Israel tersebut kini mulai memindahkan armada tempur mereka semakin mendekat ke Timur Tengah. Sepekan sudah bergulir, perang Iran-Israel belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Saling serang rudal balistik kian memanas. Kerusakan demi kerusakan terus terjadi di kedua pihak. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel ikut memanaskan suasana konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran akan menyerang habis-habisan jika Iran tak menyerah. Iran diberi waktu 60 hari. Say good luck. And what is the end date? Say it? I know the location's run out. It's already run out. That's why we're doing what we're doing. You just take out. Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. Menanggapi ancaman Amerika Serikat, Iran tak bergeming. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, menegaskan bahwa perdamaian atau perang tidak bisa dipaksakan kepada Iran. Khamenei bahkan memperingatkan keterlibatan Amerika dapat menyebabkan kerusakan yang lebih fatal dan merugikan Amerika sendiri. اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه‌ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه سر. Amerika Serikat yang ikut dalam pusaran konflik Iran-Israel mendapat apresiasi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Amerika Serikat disebut Israel telah membantu mempertahankan wilayah udara Israel. Dalam 2 pekan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan apakah ikut menyerang Iran atau tidak. Sinyal Amerika Serikat siaga terlihat dari kapal induk USS Gerald Ford yang sudah bergerak ke Eropa. Meskipun itu pelayaran rutin terjadwal, namun ada kesan bagian dari mitigasi ketegangan di Timur Tengah. Begitu juga dengan pesawat angkut armada tempur milik Amerika Serikat yang diduga sudah bergeser dari Eropa ke basis-basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah.